your friend and I go up for a real for me way Japekuru. I don't know me the Maya power say I'm fan chapua. Media me juma media and say me nyam so many me so for the nyina me se me hwe nyanka mi sia mobro for body ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And the dates are at the every war. Where estate are a woman say, Subun, defending now. Yan ya dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it, or a contum, or prepare yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a bebois, among estate at Tiapo, Yenim Sicapel, ya, Yenim 51. I was with my Libya and I cut you as some, and more than 51 on a sentino, who for me, I could now, if you sit down. If you only say, yeah, the blog papa days is meant according. Some ya or no wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Cotote, and what didn't boom at the mass of trap, and when you Yamsha and Winsha, Eberia. Yamisha, our fan about the was and any home for a deeds, I was so a home estate and block factory. After to be a Biawaman on it, Ghana, open prota, prota day, prota any yet, prota any baby traffic, and nothing you play home. If you're there, the brought be a open was antimem, and in Kura a drum was shared. The Bentomini Bow, now Yamansa Akabi. Near the F. said, you said Jam and any year list will be at the mount. As I see Kakaya Mitrationina, Sassika Kakanina, at the tech, hey, ya, tech, Kumasa tech, hey, ya, tech area, hey, ya, and walk. Brania Mobia, born so that form, I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm on it. What do you may see fields is sunset? Who will be our Ginity? Who discovered Busian for nobody? And I'm for power. Who offer me Jinama said, but home estate and block factory. Check your company or on company cassia. And not their own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. You can create the home boama. Who try to account me? Near show 2 weeks, 1 week, 1 month, it dependent orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better travel blog. Yet, Nina Bucasim, yet you have to go properly. So, after what will be a would you say? Or may say, Busukake, or your home video, dear child. After all, say indeed, what don't want Bukupa. In fact, so travel over the Busu input near the corner of Gia, it meets natural time plan. Your sense if you type, I open the amount. Because a neck, the papa, and one now. Near no one year. Who you to my Libby, who pay few more, and at the end of Juma, would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham? Over the sea, a home estate and block factory, so even more fearly. If it's who will fear you percent for 4 high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open diamond high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, that be see your home estate for so. You may do anything at the way with that baby, because we are from home, so we believe home.
brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo be ye hia e number na gu ase no kura se munti ya ha no se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa amanso na ho ye ma dampa ahomodin gu ya ma bro papa se bisume akum usana ye ho a wayira. Hello, Adis Mama, ya checha mo na mumpomu eti say minim say obade no na daroma sebie son sebie nyado wa ma de chie ananse ye hu ade chie ti say de na oni adini medi di Diane eduhene ifi sabre ya ekosi se no wotwe ebebode ene yentina insama etwa de nchiche e wo social media no so no emetu bi apeto so ama so wo hu de ekoso e wo Ghana afana nyina na bebia meka se aboafo bi adaroma na wonomo esayasne ebe ediko adwumadi ebrel yem fast the PC emfama ogifo nana yebo a o japekrom papa yamwache sibisa o se umpo muti sen baba se wodi shebi asebie son na adwumo eka no di shebi no ma basa sebie son sebie nyaado mobrowa enyanka ekrafo wonu nyina no papa se odidi a okai wo ti fomu nyina fomu brain no e wo japekrom no be yo momwa afi no de na adwun mu kanu titire wodie obepu se dru woni nsem no de aso na pampem obmani bianom ode na fanya mesumu chese wa be hu se entity a ode ne be fam no na wotwe pepepe ana adwun no I stabilize but for umpe we de na ope tutumika na dru japekrom na odru japekrom a me pacha wada emwa bia what the bedroom. Or sister wants me no honor ma pusa ho atwofo na good telephones and I say a good screen is on yeah. So the telephone number is on the screen. Fred na ofra. Baby I will be no obeba. So what somali. So when you see so okay come. So o Abidjan. So o Boase. So when you fa. Krobia o butu so no obeba no ba be yo mo na sebie so wo so akoma etimi ato yim. Anope okrayemu na yedi ko adwumadi April. As the PSA and Koowaa home estate and block factory. One more so editing my old programming. Omuko say one more say opasa say open blocks, open dia high, open diata, Ninano, Faberjan woman, now one of Ebe home estate and block factory, one of Ewo Kumasi Tinga Junction, one more any Komo TV and I will dine back home. I remember say Mr. Japade, Mr. Cassi, Mr. Dine, said so ye Miss Santa, dear, no way, a mum a dine, and a baby sanitino to make up. Na pastor say, na boss say back, you be for so. I said, your son said, be a yard. If I say, hey, was if yana, I say, aye, or 2-bedroom apartments be her, or 3 bedrooms apartments be her. No, with Yanni, independent, was them. Nipa bidi pa ibesi munkonya ne atwetwe ne sere ene abasa timedofo baby I will be no madan die ehu ehia sabia so sabia nya do sika nso asase to na so wobetimi mpo arenti bi papa pa wodam a wotim so wo kra ni agea me pa cho Faberjan home estate and block factory won be renti bi ama e dan apeso to sika nso yimpo a won be payment plan amount so that you can be paying it little by little. Umpe we order for a day and I'll pay. Sawada pusu ahomato for na and that screen or so na one home estate and block factory for entry komo na one ebebwa. I don't pay when money about for one table music treaty asoyasne and me educo regimenti bro. You should be live on Facebook Koowaa TV GH, live on YouTube Koowaa TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. We also live there. Badaroma you betcha your Facebook friends, your fans, one more jibre, now more share anopebiano, more share, now one share Edia Mai, especially if we do a Manquabo Steve, a Luta, Noble, all of you, your church amina, Braque Ku, as a PSA and Koowaa, ya domu be brave, Muniwa, Yiniho, Monchian, Bravo Punchiano sono, yes, some the Biaochia, Yasum say giddy, ready. On sharp papa say anope we do chia or their brain. Prophet Ebenezer da kwa yado by and saka which ya erade on shall be brave. Now my main show crime so fast na afi young quiet. And then I want to talk to you about respect. Respect. No say there be a local for be brave or want to respect. Ebu bacho we say be so.
say na wusi ebu ade fa we obi am pempe gas oh enipa we de obu ade enipa we de obu ade and how did they be out to say we de omu ade kra we de ne ye kra chese wo mu ade ye taka bi chiro and I said dear what's no eh papa or for so what is pempe ka just we de omu ade kra dia na no pay me pacho wadaroma eno kwa no pay mesra wo say madubu ehia adubu cut across. And because say respect is a reciprocal. If you respect me, I will respect you. Obi oha omunipa, but opeseni obuno. Obi oha sebi son sebi enyado. Adia sebi son enye bufua ede respect bebaka. Waka wane kasa ochiri wintino no afa na bufu. Odofo ebufu adia ema disrespect ebe nipemu. Your attitude shows disrespect. Me pacho baby obutu be our reigning my respect emre o my respect eba woni wukun tema bon say na wade no esopa empra na sebie so me sra me kan e na wotwea my respect emra woni odofo na say o partner no entem ebe my relationship no are very beautiful obi asend on ne kunu be kasakra no enye respect the way on ne be kasa na wo say first kind to way. What's all the chop man of that way? Then carbe heno and cabema no I can. Well, I go see I'm patch on this cat table so in Tia no afano. And I discuss one man fashion in sim. Cassana Eban, air disrespect. Wouldn't it be a woody to Adrian? Will be up before while what the work or ton of muscle. Men come my memo, but a memo be fire, no more be fire, ya studio, your own, you know, no more the at muscle. Every said. When is the count could be some man, could be papa because yeah, wow, you ask your husband. If I'm lying, tell me. I know a lot of people are saying that yes, you're right. No, so Berman now or Mausika or shower man, you don't respect him. Oba Meso Bunawati. Berme Oba no to 2 feet. How about from 9 months have come to our Sebia son, Sebia Yadu, Yin Semono. Was I said, Maddy. Na me kopage me koye adwuma dis kana ba be hwewa na de nyinse kakra onyin say o pese de be a crocro. No, at least show some respect. So the woman no one say the war film akwantu obosmen ko na nya easy e monte so e muomre yo e won sebi akono wo kombedo bibi kra na e bi kra uni sika de beto enye easy ka respect kakra ma no ena nka crocro ne kakra kefie be de o obi on a liri aduane so be boane kakra no that respect eniwo sense eh I don't know what be make servant ana me ba show some respect and let the woman feel at home so that the love will be so beautiful. What's your adwumem bibi nkoye na ye ka the obe ye no disrespectful all because you don't want the person to say it but maybe a wunhu ye anu ye bi a wo be yi no disrespect can we show respect kakra oh that's a bro mate ana bibisa nkebeye the obeye no. Do you want the other party to respect you? Respect is a reciprocal. Do that. It cuts across. And I'm phoning. There be a person with the entire respect amount. Nancy woman now for no man. There be on himself on Kwana, the way and air rights. Nkawu one. Kasabia son sabi and yard. No be the agrache. No one's a woman, menu niagro, mental man. Was an amateur sign. A bassans what? A biana de bian cowboys and camay no minute. If I can't be crab, say I will choose to say I will not even talk about it because when I talk about it, you not respect me. And it's very bad. Semester say, yeah, respect your home. Maybe be a kama. I send this one out become who can't be fast or become. If you are Obi on approaching yet, Obi are son of a cancer, not the other party no crown, the woeful, and see it cuts across. Let's respect ourselves so that our lives will be so beautiful. That's what I want to talk to you about today. Already on show. Say kakra makei odi ebeshishim nabwa ama bibia I very beautiful Bishop Koowaa. Yeah, good ayan. And then so nyame dia che ya oba dia ya de ya me da sori na me hunu han sa sori kra na nya ka me ka se me kra me nko ya ne mo ya nanso o force na mi oni abetena na afa ani em ko na ni mo oba dia nyankopon na ye beda na se se da ne da na wo ho aye bonkum ani nifa awurade odum aboa yen
ebeta yebeti ye ne yatimate ebida omu bia ni na emie wo wase nkofo tiam sa na dua nso no wo krayo ese basa ne din bi efre no wu take place ayede da ne da nyina yeda wote ye nchen boni nyina agyinade akyi no de nsa kan me ba nkomu a yeda na se ewo sa akwan ne so na madera radiasi ama me am wo fa si Kofi Job the international contractor na madana radiasi ama na brabo sanso na pambo beniza da ko yadom oni sofu chief ebi omo bia mechi omo kwanso nkonso kura afi black aku America black aku awrade nyankopon onhyira no da ne den na nhyira soro nko aya wo chia ye no awrade onhyira no no nya ne kese o no sa be chia wa ha o ai ko beti ase ti awrade onhyira no pa wone tie nyina ndi mechanic mu nyina awrade nyankopon onhyira omo wo dom de na di dan one bishop bi adum kumasi nyina aka bishop obi ehu no ona read condos ye ne dia okay ono aso na school bi na wo agrek wo no ombu ni din school no wa ni munyam pa no so sa ye ne dia papa no oye nipa metene ho adanse wo bi na se nipa sei no na asese ye bone manane na me oyishira bishop bi obi a dan asema o kan am de kakre to so respect die zempempi mu bebiri per respect ba ya respect obi a na ye ya respect so dem abrofo ne kan kasa bi na kan se sia meeting yes respect is a reciprocal yes ubu obia then you receive it back tinya ye ka chewi asi nyina nse whether wanyini whether wusa whether we kunu whether we yire we maame ana papa wawo nkura ne se omani afi omani papa ni bone ti kwan afa so kasa oba ho ebe me na hu kwan wo so ofa so yi wa no yo mpemfo bibiri wa me na me wu ni nti no ya me pe na me ka kire no ekoba ne sa emfa ha oma me na madam fo no ya me pe na me ka kire me na me to mani di ti ya me pe na me ka kire no eba ne sa nipa ne bonyu so eno na matam bia nkofo bibiri firi adefuo bi ni aboafo bi ntra na omo se yi ombuni aye no ko tama no de mani di ni ana oye no na ne bonyu so ti ofiri onu onya akonya ne ahoɔden a obeso kire se wanya hwe ama no because all na se di utriti ne nye ti na ye ka kire nipa nyina se hunu kwan abefa so akasa oyonku nipa ho onzo be hunu kwan abefa so ayiwa no kofo bebere timi nya asem obi abeka bi wo mfi obi so kokan no afi chese nipa kro hunu kwan ofa so ko ne nchen de mane koma men ehunu se nipa aben me no bi so ho asere obekọ akokan no emabufuo ne times 2 kra so esaba ti ebe sere se obuo de ya ntwa ma nipa ba akofo budanyan bebu bu radio ma bebu bu ofalumba bebu na asumdie e de aba nti uma ya bu ade na obi so abu na bibia aye fine nyame onhyira obi a that's one thing I like about you because I was abufu no nko ifirima no ano so they be an make say eno nko a wonya enya eba na makai na matwibe ene menkasa nya bi wa no de beti afaso nti wanga se no mankasa se no ano na say asem de na say ti and no say we be cancel so a we say wha made it and I like that yes hi darling good morning yawa and I'm bejao oh what to say oba ade adom ye danya me say ye tie fu nyina na no pe mo fe fira mo no ne Ghana fu nyina ba de nshiro bibia mankwa positive ne yivo mo ene fu adumo rakwa akumu nyina ye chiachi mo na no pe se anope nso soro am ye hu mo nyina ne ante o mo nka ebuo de hu hia sa bisi su nyina ade ba ko a ana kasa ba ko a na mete ye me ya ne se omu ade nti eno de na abre bia na wo mitirimu se me mo obi nka sa nkyere me ti se nipa ne yekuma akora na ene die bia se bia wo se wo de ma no no na wo de ama no sa me kai se efi a ye nyina ye wo mu radio ye wo na obi timi be di matem na menye ne hwe ebi okura o ma ka timi kuma me o mu si wo hia na kika me kire ne ye se mi si enye hwe on na edidi matem on na nim de nti o de oninko timi ya o mu si wo de wo mre wo de wa jimi na mu enye sa na mperimfo se abo akokọ sachi wo yi o de ne jimi penyi nkire ti ebesere se ni ds bia no fa manipa anse ubu ade a ubi kutade akura no de chewa enha no ana onwene ho but onipa omu ade nde so bi ma na de akura ne ha ne se onipa so mesi pa me de ade ma na de emfiri makume nti buodie
ebie kwan edu dru akiri edu ko nipa kese anim ti obi a wotie bia onni buo no sebi na no pay asema ede mani wonyina so na efiri ne de ko nsu sanu suban na ani die se fata obi no onfa manam nim se yesa ma ye ho a ye nyina betina ase wo domu na de nso ye bedru akiri ti oba de onhira mo pa wa asema mo de amaye onhira so because we dey na obi na they said the bishop na radio man can say obi mu ade na o man ade na ye o yeah na me wa kra bi o na ni shade ba kokra ne attitude kra wo beye no ye kra no ye ya ba fom ni na sere no na ni bi o de be hye no de obeye no baby as obro so as obro me na am say na ye kra ya bomre we kra ye bre ho asibu ade ye kasa woni wasre na ofa di akra no beye no ne ya enti na me kura de na wo sa me de ma no me si ade we de me de ma no so ye de ye me za na so na me sa mpese me sa to ade na atwene wa bra no ohia enti me de ma no enso ne mfiri me yam enti me se me de ade na me de che ne me nya nshranim enti me stress ye respect so that ade she obi enum kra na obetimi enawa ache. I love my guys at this at the studio here. Me pona mpese me see for na famous o be yire me o ma me pa ka o famous yes me tete na o ma me kra na ma start na me ha o ma say madam me nya just in fact your be no kra no Obama mastery is so amazing. So I was chatting my boss. I was me chat my boss and I was say, hey, good afternoon, madam. If you know me da wana me master. Hey, your madam can see me. I'm a boss in the amami, and it's so beautiful to have people like that around you, and even you be in a Juma crowd where how much more you did deeper and yeah me my also. All right, I mean saying now on my more no Eddie Bidrich. First story making headlines on today's Koowaa Show, and say a chabia and a betoja say herbalist be papa bi e de ne ba ekoye senka o de ne ko Jessica Drew and when some be dija e ma herbalist no e fra posifo e ma ye be fa no e de ne koye na ye ma me na na brother or no so about so be keys about that senior omunuma esitie madaroma esika ko ye jina ko no nti video yeah one call your son one come the back so the back echo Jessica Drew okay e juma and papa na se to no so okay and the juma na ye den adino eno ya one dey to sumi enu mine no one for the ba mate setisa yeah si wo ba be kunu ayawu na wo ye ayi no se Drew bra no when I catch and say, Uncle Fanny Banamra, and it's here, only Pabby away desperate. Only Pabby away desperate. I pay Bino, you have a catch any piano. Obey, Yavan is some mind on a watching or pesca, and now Pesica Drew. What must say? And one who was so yet a herbalist. Now, Kobia, we are herbalist, and we Jessica Drew dear. And see that I would see me 82. I did a banner. I didn't tell and look like a first offense. Yes. Some to me did told me. I said, see, Aqualano. I didn't know what damn ho. Every year, fair police. Say, I'm a queen pope. So, when you see a draw, Aqualana was something, no. It can be spiritually, no. The soon, what I had to be. Okay. I had two things. Okay. So, I buy you now, a yellow crack. Me, yes, he can draw the eye. Then you know, Aqualana was one for them, the Aqualana. So akwala ni so sumuna wodi be yesika duro no watch akwala ni so sumuna ye den awie ana wo sha da ye video abe fra police for say omomra be fa akwala no ko ana which papa no jira no oni tumi oni eduro oni share ni yesika duro oni bi aya braga down yes I na adwuma ana di mine no ye wo akonfo bebre and na first no ye ka no kura no ye mom no mo tag ye say ye nya papa me first na me wa ko mu no obi ma me tell me ka ma me catch us ko fa wo babreme kasi me be yesika duro me sika duro sa de ma nya bi da but ye wa konfo bebre ni and konfo bebre wa ye wa ko ma say na ade so e bi si ya ma police for me na me ka na me use the evidence ababon say ye wa ko ma de bi si ye e ma police for ko ade so
na enipa ye kunkum mo sabi I stand to be collected na akoso be ye video ye dey eto abonti ye wo akonfo ni binumu a wo wakọ ne nkyɛn te sɛ 1 gig ti wei a waba wo so be ye sikadura ma which on you say sikadura no ontimi ye 1 gig kofa 10 kofa 20 kofa 30 kofa 40 wa 1 gig ko be 200 million baby a aduru no ye fi ade bi te sɛ crossing ontimi crossing answer me I am a born again Christian. Yes, sir. So I don't care to say the truth. Yes, sir. I did be crossing. I was crossing. Me sikaduro. But one more sikaduro be na for. No na sikaduro papa eyaza. I knew how the trick and it's our omonia money there. It's 1 gig 1 you 500 200 1 you. I do baby when you see sikaduro or catch 1 gig no. Want to me sikaduro and wow. Sometimes 1 gig sikaduro I aba beti. It's a na so ye. And no na so ye confirm woni me yansa. Wo betinya krosu nipa no. Abrantie wo kra na ti mu no. Entimi nye sikaduro. Enti se wodi akira wo bewu. Ewia so obi ani wo so wu. Yes. Kasi be ye sikaduro. Na me sikaduro sa de man nya bi da. But ye wa confirm bebreni and confirm bebre. Now evangelist more part and yetene kano. My adorable. Danyani mami ye Ghana foi na wo chechire mu. Ngoza GPT na ugina we so kwache no. Wajiwia no okurusu, tuwo okurusu no ma metofo abo. Eno ana ogusu ene o chechire mu akire yi. Ndo amia hunu se ne nua na ye ne yetro de a. Osi ejina na dance yi so. Yetime chini nua na yeche no amu nso. Ko de ayenkofo bebre. Ansa na ne obesache mo mawudi e yenka ho asem. Se na obi de na aba no wochem. Dan ade ba kwa mempe no agrada ho ada bia mekanie. Onzo obi de watima tena na fidie kasie so. Aka. Oya azan enye no kore wa hyehye wode adwuma adi obi. Abobɔ terms we nyina so. Pesa military man nyintum se ne ono no kan ye no kore nti wonzo so so biem. Na nka onye woke ne ehunu se maame na ba kire ni nyansa maame we de nani da ho maame we di wonim de wo pene saa ba musuo nka me no yen kan kire nsa na sachira wo sache don letre be kan bie on ne ode ye no eno ni suban fie kura na mse wa nya ya ade awurade be ye no mpe nipa asabi obi aduane ben a wa woro nsa bra ye mfre wo na akwati bidie na de sabita fracha wo de ye ben ni obi beti bi adia na obu ofu be dini ba kura temwa next time sa no obi de bi enkote go ye monyono yesi sabe ni na buro eba kan ona de aye monyono ba ye wo be chima kan we nyina asa de wo chim ne man so tete wo ye je wo ye kan de a na mu bi no manim se merekuo ma no ma ba bonten je se wono de ye money gems na sabita fracha Ghana ye president kura ni bank na se obinsu otumfu ese tu na hini mu oduro sika tutri de taso animonyam kan wo Ghana nkana se na nsa kwa de mofra ni bia ni amo ho ti abrotie timi ye no kura ma ye na wo tia sikaduro ni a wa ya azan pen asa kira ba yesofo wo se me nka se wo ya azan na ba yesofo na sofo ni mponya papa me nka wuti obi dia na wo chim kidigidi onzo wo nkwa akonyam asabi yanka obi asem anka wo program ye yanka obi asem na ye yi a ka wo program ye na wo ye nyina nyankofo wo asem me ya se ye te Ghana we wo kan we ba me ka se wo tan odi asem na yet Ghana we ya wo ye mpanimfo na hunu so otimi so obi die mu kan basa obi kan dia no wo kwan e ban sa mu ntimi nto nsam frenza maame ade na wo ye no ye de ye nchew ba nim so obi kan wansa na ba be di atra kakasa fie ni kwan se wi ase ne tia menka obi asem da ebete so aka obi ase obi kan wansa na di na te be chew ese bo apayo na ade ye ne a wo ye no we nka we nche no ayi pi na mo aso ate wonte na ado dan kwa kufuado aso ate wonte Christian Gansefo aso mate wonte energy mi se ya de onam ni payem ni benya nkwa woni pa bia wonam wo payem no wo nkwa na de o chia okwan miemu no be hwe ba woni pa wo chia kwan mienu no wo hwe ba akum Proverbs 28:18 anka wonam payem se ya kan wo de enhaw ene ba so obi de ba na wo chima wo zo obi akra ni ageze amami o kan krentu ye no kora o mfiu tina na no delay o mo koma no obenya bi obeka duba kan de yakoji sai o mfiu nti wa woto ne ewusa ne awoye na etem man na akura na fight ma wo de awon ntesa
nya wo kan wo na ya konfo ya kura nya konfo ya hu trace we nyina na ya tena akan nya nwanwa biem nya nwanwa biem nya nwanwa ne se wo mprim obi nka wase na atimi ka obi ase na ho ya ye nipa nwanwa se nipa be ne wo esu ba nkwa na wo mu honhom be na tu mu asabeta frache obabesia te se wo pese akwabenanefo memma gramofo wona abobra nyina wudi wo masem enso wo awutu de wo mpese nipa ka wasem uko obi potoso na mpese obi ba potoso uko obi piemu mpese obi ba opiemu nipa be ne wo Kristo Yesu kure kan ne ho asem to no so hie obi de na nya oyibo no na ma wiase na fa ne ntoma pa afura ohu falasi for mo ne ma bi nkoyo mo se o se mu falasi fo nya atomfo o mo so hu ni suna so ye nyame ba no mo so akọ wo ne wan obi atimi kan obi de na ma wiase na fa ne ntoma pa afura enye maame ya ize nkam ya so ama wiase ni nyina asuro no ize wo ya de na nya kura de ma so fanyi so se chire gasa nya bi ko maame ba be di na tem onipa hantan be bre na onipa wo ya hantan fo de sa agrada ebre wase na honhom mu ahobrasefo nsa be kan onipa wo kura ahobrase wo honhom no ne nsa kan ni monyam Proverbs 29 enti edi adanse se su na kura no ni ani monyam na mpa nso Ghana nyina nim se oni ani monyam ahomaso ni ntia tini sika nyam nyina obese so bi oni ani monyam ka ho a omena ne ho ase kakra eto bi no obi kan de won trase di no ntie bi no mfa mu aba kakra wo timi kasa de no kura sho se yen ka no kura wo ka no kura wo de ho from mo ka no kura wo ka no kura dan avan tranansi obetwa ye kodi begu mani mu ase 5 years nyina abra ya bre kedi pa hunu so ofase o stress ka ofan ka no kura na no kura bi anim no abeka nyame na ya adom na ade wi wo ho a wagudi pa anim ase na kokwa wo ye ka no kwafo ado ho fra obia no obi nya asema onhwe ne ho na wunie utimi da fremu bi fra ma ne tia po mani pa hunu se secret da ne nipa ne nso na ni hwe because bi nipa ne ni recording woni hwi ntino aka ne kese wo ka no kwafo obi a oso agya akomo a odi akomo akohye Kristo sumu wo ka no kwafo obi a wa akomo na woni di atam kura kase se ne na oso wasache ne na timi yi obi maame ba bi de ma no wo odi na chezo Kristo Yesu na oso no gani no korema no Ewurade na ankasa kura uni no kura ma no so obi ba Kristo mu a so nipa bi ba Kristo mu a no obaya abode nkaga da wo ya abode afoforo no ma da ni nyina watambi di fun ni nyina atwam hwe waye foforo hwe waye nipa foforo 2 Corinthians 5:17 enso ne he enne kura de oye ndobro dan obi eso waye foforo no wo ye double dan first so ye dada no difference ne ye de yen tidan na de ya me treat issue no kan ye treat onu ani suban go when di obi aka opambo abeka bi etia me nya konfo so secret me kura me bi eki ne tia oki a obi akeka ma obi a woni se papa no secret bi e behind ba woni ye ka kire wo se so wo woni so obi timi hihye adwuma ma obi anim gu ase dia na ye kan di defend ni pakro dia sa na wo hihye adwuma wo so obi so beka e di defend o ana asasa bi obi so ba beka na e defend nkofu kura hihye adwuma no ma wo no udi kromo wa hihye adwuma na me ya sam se kan na mra em so onya ske ntimi usaawo ampo danyan da bi mi weska fu bebre anya problem o mo fa o mo di ye there's always cardia like sa na me ya wono ba ye sheda anka mi am wo fa se Canada Japan Supreme Court dia no an kan jiro mo ga Supreme Court dia o mu di asem kan ya su yi anom timbe fa akọ we di odi o mu nyina atam yi o mu kwase ama o mo ye so me wo court ewai basa o mo ebia no mo hwehwe me hu se no e ha no odi bem ana se ehu nya atemidie okay obi di bi mo ni bi yesi eni matem wadi okay ntino no e kan de okay na di so obi akobo kro no ozi aye wiwe mu ahunu se na ekom na de no ene wo na apɛ na wunyeli na fine okay but aye kro no okay wuti asem na se ebi we maami we apia bebe kan no akra mani sa abo videos na me ra ho no ma metofo apai ne kromfo because o person mo mu ni ndi no ma apia bebe ga di moto adi na chi ne car o drive ko traffic no mkoche no buza se ko ye hausa fo mo mu ntitwia ana mi kromfo siemfo bi o mu ntitwia nka wa pa ne kromfo ni agye ne nkwa wa na yes no better no ti so asa se movement adi ne terms no you so so ma metofo abo movement adi no better no akeka nkase a Ghana mpanimfo ehunu ennim ne sources mo ja no te wo na mo feel big. So you think say because of the sick no be na nya no ade ebiem agrada tu akokoduro be no
Mami yo yi metofo free tina me nkom gyan mo ne se me si adre no kura no akura wiase be fono no ni sika nyina ti kura metofo free ma wono mu dra medre ne wiase be fono no na go ya wan aga na mpanyifo atrase amasabi nkofo diska to no kura wo man ni musa amasabi nchirima me nim ne ombeye ti maburu ni ba diska duro sa go mu nyina hu se sika kura wa ye nka wasem sika kura wa ye ni hu nkomo police ni timi catch us e sama me weri ono no de kokora ensi wie o we sama me no nya adwuma no waye ene waye yie nya wo bu na kunu nim ne omso ba ye daache amatima mamra ye mre ama maame na de wo ye bia ya eto obi obeka ye se konfo itu a onfili sai maame na hu so ya azan ye kowini yate enokura de ye mfansie na de na wo de enokura pie hu na nipa kan na abuofu na mpanyimfo tikroma mo nka ho hwe na no husu be mpamfa to wo be ye obi na wonya fan to akọ no wonti wonti ase oso ni apempem wonya fan o makọ obi na de esu nko na nkwe wo mu esu be nko a ene ne wote asase we so sa amde meka onka hyenkodum wo masu antu ne kwam onkonkọ na nim sa wontieti ankofo anim sa omu innocent so sa no bo ade na abegina se wokonfo akọ amasa ankofo na dano obonsu wo mobbo wo wiase Kristo de one di ahiafo ne woni bi asem ti na wuwo bi na se sabeta fa to bi de ba otimika na so de no yonko skafo ntimi nka na ahiafo bi ahunu se nye no mbeka na so wo bi che om ntuwe mamatofo abo mo ye ntreto om ye mprepra bia you are good to go today but tomorrow you will face nya wuntimi ne nyina na nim simapa no be hia no timpanyini se to pako ada be hia ne obefa wo no wa bo nsa yes e wo pato onye fe na unya ne obetimu di na ayeso ye powerful ede na oje ke nipa wanya skanka ni munyam ka ho we de ndi wapepa ni munyam na sinchen na ode atirimo tisu atira na adwene na koma mu oba besi atima matwode ibu obi wonte yaw enhaw we ye baatan nti Kristo o cha oba na o de problem ato ne so go unu se unhwem nkofo de yie yeah wunim se de se tiriti nkofo de ti sa ha no ofefo nkofo be di na tam ne babo down ne ba ye se awurade de tua wo sa aka no because obi nso ni fruitfulness so what as so was to no na wo disrespect sa no awurade so aka se ba panyini ya awurade agapade nti obi ba sa wo so obi ntiti ne ba da ya awurade agapade na wo se no Kristo mfa nkyɛw awurade akatua ne mabani onyame na katua eye mabani na yefrumu aba eye akatua Psalm 127:3 wuti asem na se nti akatua Kristo di adom obi na se wo se akatua no betietia na nimu a awurade kro mfa nkyɛw na wonya ne nne ebeba kyena ɛno na mo friend law of karma no nyame ka kyɛ ne se so free so obi ka ne ho asem na bɛyɛ ne yade a na no pɛ message na ka se mo nka obi asem ɛno de meti so obi kana asem ka come and fight for her because on pesa anti eni ni sa ese wutimi didi a obi eni ubeti yesi echi kokko a yeni ne ma dinyanka wuchire no mfa nya obi ba wutimi di ye obi ni de wonya powerful nchi obi asase so a wode ye beba me akria no atum o mpa nka obi asem asofo asem ba jaman konkon ho konfo asem ba jaman konkon ho ne live private life no ufie munni mu ho asem ese mutimi jampu di obi nkomode a wode ye ba no obi di akwa no tum unye nipa nche obia wo bebia makoko a eye ne ya nti no sabe wo man ko obia ni na ye ne ya no sensuo na wo horo kekede a ekọ wani a kubo nsukuro na abi nanom so de ba horo wani ma fa horo wani na tena ba bi din na unye nipa nche obia sabe ta frache mpanyisi ebini emire afiri binim ankanya sabe emire nya na man ka sabe nipa po nipa hunu mira na nka ne honhoma sori ahunu se obedi natural food nanso mire we die afiri binim nti na mani pa agya mani nyini saa no ene se sabe nke mpe papa be se sika afiri boto fimu di saa na beba nka sabe mu bitue na adane na nka wo ye wan na nka okura no sabe tafrate ubie wa no akasa di pa okura nka nya wodene mata emepio sa nya wi ase abrabo esu ebi di peska no bi nkura sa esu no nti amaskanya na bi di eche wonya ne na atutu ni yie ebi anu samra no na de ni nkura ya kika ne wa ye nyina bom yesi etwitiwa wani nye Ghana omre ne wase ne etu fo omfa bi no onya ni panche obia obi de ba de abechim se de wusi chim ensre me kan nokura na meka oba no kura esre wo ohun se ne awo ye se ne na wotete ni wura su fi ni woni futufuo ndi no
What you say? They say nipa nyina solid atom aye konfone ma wo ye wo defend say na bi ntesa ena de wo tre movement adi obi ene se betafra ye koba kire nyina wo tre just how the young konfone no mu kanya ye no kure na o man we o man no kure wo ma ye gina we so na abefa na so ye bi ni say ya na tie God di kaka say ya za wasan so a kire ni wo mdia ese na de young konfone no mu kan eyampa ke ne ya ka wo hia so kwatire wa no asem foforo you started taking on the case and so on mine kwasiafo a ye nitire ye wani ye nwuna de ye waso ye ntia asem di se ya no man ne beye dan Jeremiah say mani what is suo na mani suo eye sutade an ka mesuo ma me man oh cemetery yensuo oh cemetery eye nsuo mani ye ni suo ana mani wa ye ni suo abura an ka mesu me man Ghana awia ne awia ene anadwo because Ghana ye mobo Jeremiah 9:1 Ghana ntimi hwehwe no kura biem Ghana man kontompo di hene na o ka no kura timi fro ne yetretew wunwunu asa obeka wano atum na no ko bi be kame ade cross aka wanse ye interview wo e wo TV foforo ya frew eno de wakoyi hu ano nti wo yes ana se no ne be kama no atum media sa de ndem se amunya yo ade be kama no atum me ba wi as my experience bi de se ya de da me ende mi hu obi ya de da na wasori akasa da na mpo bi ba record be ye me idam pem na no obi case ba me solid wi anu ma se wuni ade me ko wuti ase bibia no obeki anu atomo ni oso de agya ye nso no nduba ye ntriti no kurem sane ya wo kana ye no kure wa famu oba na akọ ba bi that's all ne no kure dia ene obeyi boni bana di na we de kurom ha ye bibi te se wo sika kakra onya ba ye wadamfo ketua bi a afa dia nkana asem wi ase kure bi okum nipa no wani tua kra ko kasa nyo ne kunu aboa toluwa sane ye bobra sani abobra ye kumu na nya woda ada na ade okumu obi pese obi nkena no ntum abose bishop erade hu ye mo wodan a waka abotra adwumbo a abotre abotra mema enyi de kroma de mentu o mase o the nation's uncle da mentu adwumbo ne nko a adwumbo ne nya hu a ye hye bede ye ho so na ye hu ba bi ye hye bedi agwa na ebe ye no ma pamba ta otomate enti bibia ya abotre what I say makokra sisuma bunfu ya o ya ohia ya na obi sa tietie ohia anim ya o ne ope enyehe ohia ngasa ya yaleboni o enyehe ofa akro to ase wo kadam tu ose obi kasa ehia wa sa nipa kronya Ghana mra nka kune to kune go ohia mu ya ohia mu antimi nu nkomo sa ne ope ohia mu anu kra kono duane ohia mu antimi kodi asem bi ba bi anka oso kodi asem utimi sa de adidi we ga wo ketua bi a wo be kan se meseme ma nka ye simple na nso ebi ni wodi na de nisuo ekọ na wo mene na wo di akire na wo kọ wo ti ase dan na wo mene na wo kọ ade mi hunu sa de no pa na me kra ya me ya bishop me ya wakama sama mame me ya please ade no o konso pa so wo fili so obeko enya fo bre o ayan sa hian di ye wo hian o sa ho kire no ya ene makwabra ne tane akura obi anka tum se nipadua awrade de acho de toto ne de no ho na anka no kura ya mana kwanya kura I can come to you but bo se kakra kura ne ndi no do anima ye fom se ne ope na nka mra na wo se defend o mie wo so ye hia ni kura no a ne wo ye wanya de ne mra na be ka to se fa akwase akọ no ho ana skani na e kasa no o man bi efiri mu mra nyambe tua ni baka se ne omunyumate ye tia ye wu ya ye be hunu ye wu nso so kura na mba beto ye ho then you want so your mindful for say the Bible no come wa hoto so na umra no ma preposition wo ho ne manya na betim pesua ne so ubetram pesua so a ubeti mi amanya ne aka atom say ne obeyi nko ade moma ne mra ye area ho it is well wo mra ne from manhim it is well wo beduru ahu say tutrasem wo ubesua nyansa area na kwasu kurem nations Danya me die me waka crank machine pa bebre agume ka bibia nya me wonim ti no kama eni pa bebre dam me na me ka sha madam for be say the university and nipansinye nipa e boni a me wo tumi a kede bia nka mekum nipa ba ko nipa nye eno ma nipa ye no ka me madam for ka jem tinti no ya nyam na utiri mo de ya me die what is what asania tinya sin kensuo ntoda konkoda sani ba control ni pase remote ka wo tie dia woni wo se te ho asia to kana mo kwa count to count muni fabian no bofo man sa no wawe se ya na nke nipa be ye nipa na nyame na de bo efe
tina da bia metena ase no mama mekra amme odi ase mase eno na ya na hye me ngran so obi we ska chen ngran unim live but chen odi ase obi so we ska chen unim nyansa chen nyame hye da hye obi so ska sempa so kra ho nsa anyefe yeah ska pan so kra da bia ni ma yese kabansa no tete kabasta nsa no no sa na be ye no wanye ska pan so hye wo ho obi so afuna yese bo fruit aka anwa ede kutukutu na wuguru si yale yam obi si na sese popra yani o se designer bra nyame hu yamo yeka se ka ikata cross ba ni nyina no nyame ehu yamo bo it is well sa and America we streaming live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Samdaku's initiative Samdaku's TV we are also live there couple of messages and above let me read about 2 or 3 for you quickly now the first second story no Emremo. I have this from Ifo. This is a good morning, Diane. Ifo say good morning, Sweet Bishop and Radio Man. Ifo says please share for us. Thank you. French brother say bonjour, Julie, Diane. Diane, I have missed you guys so much. We've missed you right back, and we're happy that you're back on the show again. Bonjour, Radio Man. Bonjour, Wafa. It's from our French brother. This one is from I think. Mary Nyaku says good morning to you. Amanka Boss says good morning. I want fair Diane. Good morning to your wisdom team, Nations Uncle of Lumba, and of course International Bible Reader Radio Man. I have this from Amanka again. It says that Agrada, you need to expose how you were doing your actually stuff to your people on your platform and stop this one. I want to say just see how you were doing your stuff, how you were collecting your stuff and blah 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 to your people on your own television station. That's what somebody brought among our boasting. This one is from Aluta. Aluta said good morning to you all. Good morning to you. First, I support Bishop. If says that Agrada, close your mouth. If you're still watching, Agrada, you don't actually speak the truth, so close your mouth. Bishop, it's true, pa Ghana. When you have money, the law doesn't actually work for you. Crack. No. The law does not work for you if you don't have money. Yeah, Bishop, don't worry yourself because Agrada is I can't use that word on TV. Bishop, IGP can't arrest Agrada. Wisdom talk. And now Odibai. I told you now what you must say. Zion Fellas. Patapa. I bet you just Zion Fellas na. Amana wadi aye BCBC one time. Na sebi son sebi nyado. But I say, hey, or no, with him say, our dear some year can in social media. If you say 1 hour social media, worry with you, and then who pictures if you go social media movie and who say, Ampa, you bear my air passport, Bruni, Germany, Bab. Now we and JB, I say, Sebia son, Sebia yard, which you can cry about on it, the Rintema. We answer a brantia, a friend is Zion Fellas on the man, you know, and you boom. Now move your Ghana ham. I'm going to be a canny baby because yeah, the about one no. I can't say Sebia son, Sebia Yado. Or echo granting interview with Patapa's wife. Now no, and a Patapapa wants to say, hey, what my wadi I pin so in I was saying, wo Zion Fellas, you do not think to mine. And I'm a Zion Swaba wanting, Edin reply about the Casa, Sepatapai. Now we go here and once and I know no. What I'm saying right now is Patapa is disgracing the wife. As a person just the wife for the want of better ways, meaning better ways. Let me use this word. Say as a wife cheap. That is what he's trying to portray the wife. It is not good. You should stop talking. Say you could fufu I mean really. So I telling us that into wife Eshabe Mebiana on Nakodana. Stop talking. And yet ugu wife anymore say. And it is not. Our friend Diagro. We don't have any evidence, whether soft or hardcore evidence. Say me no, you have nothing. Stop talking. Jakas and ugu oyenima say. Ugu ugu menimas, ungu menimas, and family home one bit. So stop talking. What you're doing, me, I'm not a brand ambassador for any company. Na company I catch Mr. Zion.
I've stripped your ambassador deal off. The people that have been advertising for Tap Scent, Grace Gate Herbal Clinic, Nas Luxury Hair, all the companies I've been advertising for, I'm not brand ambassador for them. And even none of them is coming to say Zion because Patapati Saint, you know what adverts here, and none of them is doing that. So stop talking. You are disgracing your wife. And it is not even pushing your song. Stop that. I don't know if it's a trend or trendy, but you're far in trendy. Don't use say way you say when and it is not good. You are selling your marriage. I'm sure some people are talking to you, maybe I won't say, but stop it. Jai, and yet men you watch say, okay, na man fu post Instagram, Facebook, Twitter, now you design and come code na come shirt. Last year I tell me na manje. And you come from nam now we Jai say and yet it is not good. It is not just about one name. There is your wife involved. There is your family involved. There is Oye Ebusuafo involved. How are they feeling about this issue? How are they feeling about what you are saying about their daughter? Say omo bano obi bano ho just one day pay unshan baby ada obaye na no. Who does that? Stop that. You are disgracing your wife. Who go ye ni mase? And then me now go me ni mase. Me so go in the thing na the first say gadi engan fa no. Last year I tell me na manje. And you come from nam ho now we Jai say it is not good. Zion fellas, and you're in Canada. But before I come to offer, I have this from me for the says that Diane, please tell Zion fellas to close his mouth because he has done a mistake. Nations. Diane, kakra bi na meka edi atre Zion fellas. I want to comment mistake akase mi ensa ehihye mu. Nyame na agumani mwasi o. Me mfa ho last year de ne amfa anyame. Kase baako. So free say nim gwase mfa ho de a ada na otu obi fu say one ne fie nim begwase omso mfa ho ndie fa ho de a na wo ka chense nyenti onu su nyai na wo so mfa ho no ogotu ne fu one ne ono fa wango ye ne oye no de onu so mfa ho ndie afutu no mfa nipa de emani wo dua sa wo yesa na afi bone ye wakono nipa wo hyeda mfa ya de mfa hwe ho no bone ye wakono ba nipa afra de ye ka wanim gwase nti no bo nso wo twe ho nkakra this also yes ya sabita fracture asazi so ne manyina obenya bi na emom sa ahemamu ne wo ho ampa de a obi abo ne wo du ntimi nsi wo bi ye besre ni kwan so yusu sa kasa no enyame na wugu manim ase wugu ne abusua na nim ase ye kasa pa na emom me na agu manim amemfa ho ezo obe heda akwa ye ka ho mfa ho enye kasa pa za ya yesre no sika man no wonti sei mo ma sika nchenji na attitude za enye ufumu nua ama ehunu zane wa ya mfonso me nua fa cham ne ekoya nim ukra de interview wadu achi du obi anamba ka frɛ no so la wo ye no ye hunu so na agimi wo na anim nyansa akoye ne yira bo nsa nka na ntuma brade ne ha no na wo nya osika ko anim en sound obi de ya wa nya wo de de no to nchen osase ade we ya asie none of my sponsors anywhere sabi ebeti bibia fro because I'm not their brand ambassador na so onim say ka ye brand ambassador de anka ne wa ye ne nye so ye brand ambassador by obi ani ni nja ye dwuma ye enye no na be ma omuni na nja ye du nim sa say chesen ko mbe je adwuma ye de anka ne wa koye ne nye but omunya yinti no you are okay na ko ban sa o ye onhu ya na aye obi abro adwuma na be mo sika ne de emfiri won sa ne de ne awo ye nya no gusu awo ye ba wura fi so obi su bo wi ase ono de onhia ade a enye en de wura fi inshira no nipa ofeli ade da inshira no nipa ofeli ade da ade wo se na kuma mu den ne beto boni no nipa bia se wakoma mu den se media memfa hwe ho sanya Zion Felix kan uto boni mu Proverbs 28:40 etina mi tu ne fo anopa yi memfa hwe ho jaika enya kasapa tumne bia ye pese ye bo ani wodu at the certain level se ya fele kura ye pese ye kase ye mfele enu na mi yusu sa awede ne ba yusu awrade mpe wasem oso oni po yusu sa awes no otoboni mu dada ko onim se ye be kan ye be ka ono so wonfa ho do be ye e sa akura wasoro no koda be ma nje oba ne maame bo no the boyfriend na kofio na maame waso mi kwa abo ano be gu maame ncha what you say that's what be what you share no ho dene utoboni mu dada die sre sa awede no yusu ni kasem no ensem fata o manim free ni kasem no no so mfere ade bi
e ban sa ya de aye no pepepepepe nti ansa ne ni wate bi ayi mu no wate wan pe ti se adwuma ya yi so ofere ya de a tam bia o hyehyɛ ne such a way say obi ntimi bi ba bi menya bibi nka ye no kore nso mi enyina so mfanya ba ya me mfa we ho a wo ye wa de say via so ne kan ne agrada but Bible says afọ no tobo ni mu da yesre onya we yi wo sa kwan ne so o ma ne nye proud say last year nim gwase be obi anwu anim ase e ya de na aye na obi eka se be mo otumanye mma me yenu oza miensa abomu ene nipa eka no nya nim gwase wo hyeda se wo ye no aye ene ye man so na ade ba wiase tu fe no anim gwase de a na ne de ahin biem na si a be hunu se no ye nim gwase ne wa ye ne eka anim gwase no se onya ade na obi kan de ato so usu ogu me ho anim ase na ade a wa ye de so obi kan nim gwase no ye kromfo ye chiwo no ase ante ayi ba kromfo na gwase ogu anim ase sesen ba wunwi a no nipa nde frewa ogu hu fi na afutuo no de mapatapa no so eto asomu pa na ne west no yisu no mampe mesre odo yira asemba susutwe kwa akire ubewie later ono ba beda akuku wodi kia tomada ja ma wiase nyina anya bi nyansanim eto mire bi na so ba na aye mistake yemmene for say e be cover ye ne ye family nti no amene unya ne personal ne awo no aka akire no e bi am ka so ye be ma na mpese ngwase beto no yira mote na asumdie wo no mommo adwenem wura oba na adwenem hunu ne mra yo ne sinto oba wura ba ma adwenem hunu ne mra yo ne sinto de frase ya wo adwuma yes we die wo ya ebeye ni say ntia start pe ba ko no nim ko be fa so aso ano mi kunu ni bufu a ede na timi dum na bufu ko ni bufu bia na ankotwa police station e de court asem na eba ana obi pro bia na obi pra no didie na mi kunu bufu etimi solve no redi ehun sa ade a wo mpe kra se bufu no asade ato obi animu abonten ntia ne wonye ade on fe so wo ya ade na obi abase jai o mpe ba ade etimi dum na ya me am ya na yire me ma me bufu a edum ne de no eno no apato e da ho du se ne bufu adam na na so hiti de wo ya de se me ka wu mu a untwa kwae wo wi anu asaba mo abeka o de kokoye ne a wo za fe de wo djoba eno nje se wu mu no wo redi ehun ade a etimi dum ne spirit wan hyehyɛ saa nneɛma wee no mu nyinaa nso a obrɛ ye obi wa asamba omfa ho kurabo so ebe ma obene na mo nwa asam ne mfa ne ho na emom ne yiri nya ka chense nti o ye unhunu ya ene jinjam no uyo oba ehunu etitama ehia se etia akura no unim nya ba ya okunu bu befu atia akura no tama eni kwa so atia na unim sa akura no bepura no unim nya wo ya okunu ntimi ntia akura no na de aboa be ma de na wo ka etimi wo yere pa yobi wa ne bufu a weda uyisu ma na dum ne spirit nya wo ye ya ahomaso asem me ukunu me kasa okofo ahomaso okoye ne abon bet ubo sa fero atani aba wa wo so no wagyae ne anko okoye bia eye ne ma wo se usua na wo hunu a kasa be oyire ye mistake kan nim kwa befa so MP abonten to aso interview okoye ye nipa nyina akra na adwene ho hunu se ye mistake obi akra adwene nko ho obi antrans nhyeda ni patapa onko monye se obeso so ya just ignore, let it go. Ya woni ebi wo so na ade agina eno na yem fa so de wo sa wo so but minim ne ha me wo fa se patapa no a aso no a trend no nyum ne mabiem ni do so nya ade ketewa bi obeso onye ne nya bibi foforo kasa betafrache danyan to wona so ware na mpesa me ye danyan interview a me wona na mama Fred danyan o ti kire me ko bodan yan kran no so ni nia yon ko fa bia impossible me bodan yan amane opa o se me mom na mpa me ka che me so me husband amane ma me wono wa makwan me ntimi nko ana me am ko ka so okay me na me pe ma de aye tijiri number ne frɛ no ana okay hold on me bebo me kura amane time wo de be ma me bo amane simple so danyan so mpeni nyina na o se bra be ya I'm good to go tu dia no kwahye ma ini se wanye ni ya me hunu ni abesa won kire okoye so awa be so ye wo be yi wo si adan no wani kiama ye wo interview no ye wo dia wo dia nka be consult wo nka ngasa ka be kasa eno wi yesu ko tu ko ka koye ono nso ye di kian yo no fere ni abaye wa fa onim die kan cover ni a wo yere ko kan ye last time I was watching or chame kwame and her wife interview his wife interview danyan very fantastic aso ma hyehyɛ ho ade bia no chame kan ya ko ne hire wa edane pe otu na wo kra me tim so mo do mo so obi o ha woni tu anamo a minim say this is us mini bishop and no bishop nim de mpe bishop nim de mpe
and to say make the bishop pa bishop so can oh the Iraq boy say now the warrior Diane interview no or share bishop on so dia one say yeah I'm poor Diane can say me kunukura OPC bishop OPC bishop also can say Diane so OPC Diane the on PC what I say mean my branch be an only be a go out na I say misunderstanding kakra bo montem enti obi be rem adamfo bofo bi se nunua enti obi rem enti na onkoma a one ni sweetheart ni di no a record it no dey send it sa onua no afi later na branch na won say manya de kra e de kra na wo say nka memma sa nipa we kra me de sa audio we send no ot na na nipa no so no ono so relationship ta basa afi na relationship na so omo rekindle afi no ntimi ma me kan kire sa branch ni say no nipa no mi san so ene na kan bomu na branch say mayedi na nipa no fiancé no ebe kan nti wa no say ono de onim say boy na akoka kire e wa no say say me de me ka me de kire on so ntimi mebo mama ni e ya ni wo because onim so ebe kan de o kika ye nyina so on sanko ha one bra no onye se na no on so ntimi meka na me so mayedi me pretend me hu hwe ne be srem be sedem ne ya na so minim na mum efie na ekọ no no ze di boy o cast won ntimi ni so say enu kwan say enkomo bi yo ha odi what I say enti eno no abeya ade a odi anu ni mo say my mistake say me ni woni me enkomo bi enem ewe no ena ono so te wa ono so wiase je ade na ama sise nipa ni boy kura no ono me nya te se no meye na sa akoko dana no so enti so wo de oyere pe wo de wuku pe wo de adam you are good to go said you okay ya enti I think say bishop was you sua side no tipatapa ensia o wale long term ade wan sua side na ma wale ye nchen ko ahwe ya finance wo bo kuna de ja asa wo boy ra de ja asa wo trense mu tren ko wo start ya uni man konti wo start we wo de fa ha hia na na wo stop side na mo komuni se me hu se me ki move bi na bishop wo hu a that's a break ebi kra we kra de we de ebia etwam we lo way back and kodi agro enti ebia ono ana fefe ne ade ade ho na dum na asem de na asem ko but obi won so a the way obetwi protest no na de nsem bebre ya ba so hwehwe mu ase na asem be na fi ja otan da montam eno ana wa ka se kamia mekoso ahwehwe ma hu se eyampa ana enyampa afem ko nse yampa afi na menyi wuni ase wunya ko kra mu so ase bibi fufu nyame mwaye na onhwaye na ye hwehwe ho sinto na ye emboa imbalance equation yes ade bia no ase when I'm so na utimu ends no our partner ho. Let's go for a quick commercial break. When I come back the show continues. Stay with us on Koowaa. You would D4 and you would D4. O D4 na ya boy you for ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem sima pe na wa hunu se upe baabi pa upe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se
Obano anase wankasa mu problem na be dey ebe sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey owo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyame ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and who say yes, and part this me fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate are a woman say so boom in the friend now. Yanyan dano. Ya poama baby, ebia no near daje, ebia woman on it, or a control, or previa yes, we are talk. Because when you will be a near, Uba see a home for so a beboa, among estate at Tiapo, Yenim Sessica ya, Yenim 51 I was with my Indiana country as 7, and more than 51 on a sentino, who for me I'm good now, if you sit down. If you only say, yeah, the blog papa this is meant according. Sabaya Otra, Uno wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenninsu and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Potote, and Modini Boom at the Mount Sawtra, and when you Yamsha and Winsha, Ebedia. Yamisha, our fan number was an any home for a deal, so a home estate and broad factory. After Subium, Ebia Waman on it, Ghana, Open brought a top, brought a day, brought a any yet, brought any baby a traffic wa, and continue free home, if you're there. Brought to be a open was antimem, and in Kura a drum was shared. The Bentomania Bow, now Yama Sa Akabi. Yet, dear F. said, you said Jam and any year list will be at the mount. As I see a cracker, Mitrationina, Sassika Cracanina, and that take here, take, Master take here, take area here, and walk. Brania Mobia, born so that form, I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm on it. What do you may see fields is sunset? Wouldn't you be our Ginny? Would this camera was your for nobody? And I'm for power. Who of me, Jinama said, but a home estate and broad factory. Check your company or on company cassia. And not their own workers no be a bird, man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. You can create the home boama. Would you have to account me? Me, I show 2 weeks, 1 week, 1 month, a dependent orders are your work. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet need never casting, yet you have to go protein so. After what will be a would you say? Or may say Busukeke. Why your home video the actual. After all, say indeed, what don't want Bukupa. In fact, so travel over the Busu input near the corner of Gia. It meets natural time plan. Your sense if you type I open the amount. It was a net, the papa and one now. Near no one year. Who you to my need? Who pay few more and at the end of Juma, would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham? Over the sea, a home estate and broad factory, so you don't know fear be. If it's who will fear you percent for former high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabessia, your home estate for so you may do anything at what would have been because we are from home, so we believe home. Brevier, never have been doing brevier, bosses, brevier, betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number of Guasia, no crassing, your hands will be a dins our sword, will be a dinner to Mawa, in Javas as a par man so now, your man and pa and what in room. Emma broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, friend, near noon is our so macrow.
All right, so you're live on Koowaa TV, Koowaa Jumedi, and Obiswa Ocean. Latter part of the show, the BBA lines not some Eddie amount. I was waiting to contribute via the stories that Yedi Bano. Now, stories be brave, and Abba. Now, what she more ever told you say a Apia Stadium. Wama Yabru, a Ujam, the controversial. Na ene yeda sorry ya Apia Stadium edi munchi munina edi aba claiming say on very innocent yankoshe video na yaba Apia Stadium dawasi ani chira dawasi so wetu mama wuku kase kodu mesu ntu da wa Apia Stadium ka chem se me di hun konkonsa kire so fo o wusu bempa amemi yen konkonsa what mama wakora abbo mi sei amemi yen sei Apia Stadium medase so fo Kennedy de ni so betima yesi da so fo Kennedy ni so betima yesi ya kire me da so fo Kennedy ni da eso ya hwe papa e wo yase the mama Apia Stadium ni pa abbo me no nka yeah. Abrantie ya e friend ujami. The man asama me ya odi bi dia bebata ho a obi do fo aboa se enye me mrantie de say. Ano papa be no nso ko no na nwotwe na wa wadanfo papa ota body dimpa owura dan pale ba yi na so beduye no o trans no oluma ebi ko o trans long journey na so trans pere no wabre o trans ya no mo ye se bala same mo nto adwazo mo bompaye o mba ya sori sisi so but tell us the details of this summer now granted na video no o jama video no say order o video na ma o we don pale wo de o papa no ti asa make me ma no dan so no ni o mo di na chia o ba bi ko wa action ge pa o video na abra papa no sebi mampani for ekurada na do da me papa president mahama wa obi a president go for da president me simu nya no mo da e di se papa ko akokora wa bedu na se bia o de se so na obi o se bi wo him so kakra o jo video na o de kora na ne branch Jamaica o mo ko chi no na me se why de ni mo no mesram ana mo se ko video ko picture do o mo so o mo mpe o no mo yeso bu ya na me se fo mo hwe na apasa po video papa na enya papa na o mo jire no ana mo jire phone ya so da phone ko mbe se phone no mo jire mo delete ene ma na o twere o record video no wa yi nyina enti me kura na me bo ka je owura me papa don pale ma de so mu minimum jo mu fa chebe ya go sie wu nua be ma owura si opinu ewie na na ho hima ya makope bibia di so for Canada wonim na wo Ghana ha oni asofo akese biblibi edili na me anim sa obata kodua wada ma wo de o ya himfie ni Dominica akodua wada ma wo de o ya himfie ni Dominica bidru na body dia ba motu na bidru ye no ba bi o pake ase no ni ba bebre gire bia sera me pe be de car akwhye ne mo yenu e mo ni je o munya papa edi bidru na o so fukere dia pake de car ne twa ne ho ahia wo na ketefuo bi ni metwo nya metwo ga kete o ma motu e from motu fu ahin kwa o de o free man je o de obi ba no mo ma se ko director zako o munya je so fukere di hu ana obo chese me pake ya misi ya na obo se aha nipa o jamo o ka no wasem san won wasi fom no ka asem na woni woni ka kire no ana so ka mo wasem se sei dia mi yase na o de me store na mbe na me de the pictures ya wasi so for obofo a kire ka wa beje na o mo beje no metofo chesi na ma ne de ka ko pa me pictures ni ka ni nyina o de send me a o wi ane no pa wo frem se me mo na me nkanche me papa mo sika anya ka no me ami obi a me ni bi se bi hu na mo 1.5 yara me de ama no eti wa ha me a o de ka se nya WhatsApp me wo me phone so no voice note a o de send me say o bua me sra onya sa ka no se obofo ba giri ka ye mo no so mama me de ko ta me eti wonye obi a se bi me ne nya adamfo kura so a me ne wo problem eti wa be gina ya wudi matam kire so fo Kennedy mu no mu ma ye dey yo so fo Kennedy kan ya ne say o si so fo su bempe be yi ase na me hu na me dware mintimi nyina akura o nyina no ma ye sketefo bi ne hen kwafo re bi o mo atwa ho hia na ka se a o jam enti papa etimi ye o de no tere ka mu nyina na wo sa bi gina ye gina wo di na temsi
Awan wo no ma aso te kutoro tugu sa mrantie boy no ba ko ni to was all rush boy no rush na am say ko ina je ko tambo no wa ntimi ana say boy no mo bro bo no nya me ne nam me o mo nyina gira o mo nyina dia dan say me ko ana me papa chemical obi antimi kem me na na hwan yi abro ye no Ghana publicity obi babuya nana nipa no o wakwa bebre o babuye yeah babuya ni enti me nam no me nim de ma ye obi asem ko fam to di me yeah Adana mi hu badu ko bia yi ase wodo ka fefefe 4x4 kito bi oba onku ana na o te oke me bia ni waji e dia pa no obi ase ko sa me todi waji but ko ni waji a na ho here difference is o jira ona ma ye skete fo bi ne hin kwa fo bi o mo atwa ho hia na ka se a o jam e di papa eti bi yo de no tele ka mu nyina na wo sa bi gina yi gina wo gina temsi awan wo no ma aso te kutoro tugu sa mrantie boy ne ba ko ni to was all rush boy no Oration na amse ko ina je ko tambo enu wa ntimi. Ana se boy enu over to you. Dan Ewurade Nyankopɔn nhyira ɛyɛ mea me office wo jam. Na wo nhyira apia stadium so. Dan na ani ho. Na me nsumi ni ho. Yeah. Na sebeta frate da me ka se wo jam ye nipa otunefo no wo fa. Kaniema bebire wo ha ento no. Anu yetena ha ye di nkomo bi. About Ohima Jackie was a one issue. Yeah. The point I know the matter. On kind in Nipaye. Of friend would you? Maybe I'm a bachelor. You can't know if it's an abobagino, or Ninkaye. And tis a wood to for an office be our own soon in Yansan and Channel said you saw befa, no dear 2 and a mon. No one I never say. Bibi say, and can to. Sabita flat you could what you invite you. Travel begin Air Force. A year no acquired. What could be so walk where you are a penny, Ubeso could be. Watch ya, I bet now came could be watch ye, Emson as you and Bisa. What you have some as an Indian so. Now I could be a walk where ye, Sabi also Kagana celebrities who be. Aquatia, who you have a power be at net you call for an commodity moncomo, and none will be the boa. In whose a Nipana planet over bow. But I could find Comobi says a bar, uneka. A video means I come at 2 1 more, no crime friend with him. And this will be you know, better no rabbi yon, only man more or 2 on at no abacani or pet. Okwasiano man to kwaba. Unipa kwasia bia nano e man to kwaba. Na funu fresh. Na funu so fresh tro. Okwasiano ne seye. Okwasia wano ne seye wo. Na no fafa ne kra. Na no fafa ene ne kra afidie. Proverbs 18:6. Eti ya na da bia kokobɔ na mebo adwuma na ye ne yenye service o. Ebibire mu aye woni nipa ne mpe no kure. Ka no kure se chi nipa ka kire no. Obadwene bɔne e de afa ho. Uka na nipa bu afu ono amu so oye wo de na nka be ka jese basa adwuma na wanya afa na ese na akondi ese no wo ye tamfo yemfa no nto nchen dan yesi wanya ye nkyirase o na asem si so abusa se na ano ye den nye ne me de na mini ho na me ka che so fu Canada ni apia stadium an se so munnim se ebro ni firo mo nsa no a yo hata so di wahu om exactly enye omo ade mi hiro mo kusa omo nko na emom te Ghana ha nkofo nsem ba omo ka bi na se sebita frache obi timi ka mo ho nsem na saade we koso na firi mo akache a mi hyiram kusa me nkase mu wa mo fa me nko ni bibi aka kire mo yeti kromu a metwofo chiapia stadium kobo ne bo ane so da o kam obi ate saade o maye no eya ampa nso ade eya se wudi nokure ana wota bibi achie ni afa achire dia ba bebo ndi sadi wayi ne ho anu bia na nye ono a ojam na no na ayi ne ka sabi mpanyi se kama kaka wode ne wede na eko na emom se ye nokure so na am omabo no ena na waye hinta dua achire because one kana di bia akoye baako ena omo nso na ya dansefo omu wom ena omu di nokure aka se sabi ade ne ntesa media manhunu mintimi nka nche oma no ani obo ni wiase a wonim nanim da ache no de wo hunu ye no ena betua nipa ka sade eninyuma esitie mini bibia aka kire omo so ojam nipa otoma wudie osira na de omo ubie na sabita flat wakogyina ba bi se ni din na obi koka na abetu nso ama nipa kura bo wani dia ene okana ma waka na ade owe de akoko enumini hu asem ka ye momo no na fa ne se mani bibi di ntie ni kwa so oka me wasem wo ba bi ene bi omo di na chi ana obo na ni kire obi ena se nipa no kobo no ene ya bu no na ye wo de wo mu ene na de ya wo jeje ma je wiase ni asa wonya ehwe a me se ni onim kokoa mu asem ne de wonim
Awurade de n'ani kyini fa asase. Awurade wode n'ani kyini fa asase nyinaa so. So wode ne din ye. Sɛ wode ne din ye. Ebedi ama wɔn na wɔn akoma di mu. Ɛwɔ ne ho. Etiri sɛ sabi obi akoma di mu. Chronicles 16:9. Ɛwɔ Awurade mu sɛdeɛ Second Chronicles 16:9 na ɛka no. Ɛsɛ wo so bɛsɔre atia saa nipa kora Kristo sɛ ɔde n'ani kyini asase so nyinaa ahwehwɛ saa nkɔfoɔ no na wadi ama wɔn. Na nea mɛka kyerɛ sɔfo Kennedy Apia Stadium ɛne ojam ne sɛ ojam na akɔyɛ na akɔba ne saa ɔmfa ne saa na ɔnhwɛ na kwan yie so ɔmo nso na abo nnɛnɛ ɔmo yɛ no mu odu kyɛn ne ndi ɔmo aba social media no ɛkrɛ sɛ nipa nyintum a Awurade de bɛfa baabi ama ɔmo ahyia firi sɛ wɔsɛ ne wɔtwe sika no yes nkrante na no ano owu dan wɔka kyerɛ Peter sɛ fa nkrante no hyɛ de sɛ ɛburo ya wa me abo obi yi jai saa aburo na nka wo me abo no no na wona wɔtwe nkrante efisi onipa bi a obɔ pa me abo obi no nkranta no no apa abomu ana nam na abo no nso Matthew 26:52 it is a wonya ide a you are good to go na me nhire omo ntro ayu jamatwa to omo so nyomo nkafra omo ombu nto omo yam leso omo ya ampa na omo ma wiase ahunu so omo nya ide a because omo di nkomo ekọ akire because ne bibi nti sika wo ho kakra ombebu nipa animti a edomo aso na Awurade mfa nche won da nyam na metna aka kama will pay you back you can't dodge it ya de ye obi nne a ofri so you okay na china you be pay back na matu ojamfu biem se onipa se hia wo wiase a du hia frenchem asua de bi wo Ghana no nti membesika sere tomle bi a hotimi kire pa na hempanifo bi o mu bodi se wo ye good ani se papa we wo bi ka kan ya wonsa betumaka na adwene na sa aka kire me no osoro nso aka kire me se ankanya nwanwa se oyi ohiani na obi piwa se na aka kire nse boa na enso Ghana yo beboa no mpese odi ni nkomo biem nti me ene emetena ho awu apro na nkomo ba wo ho na matimadi wo se ofa wo bo adwuma besram dia meba maba na ase jiwe to ho a me nsi ho kwan da asam ya mefafo afrɛ e papa me ho kire me na dia me ba ho kire o mia me konkume me nka obayazamo dan wo musuba ntia the moment a obeka no na no asam we si abia se fe me bo anyo so wo timi frɛ media a ofa wo meki se nyame nhira na dia kofa wo ho na ye busa abo afu na ya me wo no bi di video ni sende me edi adanse se ye nyina ye o mu nim so ofa de obetum aka ho asem na me se da bi minim apia me wo number minim nkomo sa minim sofo Kennedy me wo number e na obo wusu empadi minim ono so me wo number na me send video ma apia studio na me send ma sofo Kennedy na me send ma papa wusu bempa se maju obi adwen kira hunu se ni ojam kan sa na course ana se ono na ayam funsuo bi na wa apia studio fra kire wudiem kama lumba mpesa me de be de se wo ndi fra sofo Kennedy na yi na dance no nsu di wom me wo ana mu se sofo Kennedy so fra na mpeke ya na mbusa no nsu kire mu se ne awa apia wo kan ya wo ana papa wusu bempa so fra na mbusa anza papa se ni se no se video na mahunu ya wan nam so ojam ya nam ne ye program so ojam ne emire bu gas ya mechino no wa hu no se okay no mabo ne sa wa mu na abo ne sa nam so abubo mu nyina din kofokoro mabo no wabo obi adi sa no ka nti no nam pese me nya so point of view sa dia na ekoso nti na me sende bre no nti nam pese me di nkomo no ene de obi adi nkomo obi afa ne ho agye nti me di akọ achi nam de ye ne de katem se onko he video no obehu no mu obo mu di no na apia studio afre lumba wana asende video ne ma enam se miansa me team di wo me sende ma obi a wunim se papa wusu bempanya video no nam na se wo so nya se ne din wo enam se me yam investigation abeka ho asemo ndia wo se me de mamu nyina na me tie ne obi aka nam de beka se wo se me susu gi ni padi no kate ko me wo anu asa afrem bi ofre lumba ayam ade we ato aso tu eto so miansa wo mpe nam se masa me de me nya afrem timo makrati wade ne ne wo ba be no me mpe kura mu wo musika ya modea nyame dia me so ni osu di ja me no ntimi no ye fira me ma ne nya wa yi da se eno no be ba ma obi ni bu fu sa me ntia sam na se e ba ye nya no mu ni kan ko ye program no ba bi nti o su be mpa be tia nko nte program no nko ye ne ba bi on sa asem kan sa de tia be angel fo kura ye eti gababo o su be mpa no nte so reason how de be ka sa achem ne say so obi asa ni video ma na me cha ma obi ano wo pesa wo nkyem ba bia wo se me send go ne ba bia me send go se bo so me so amaka tua wutua bi me send ni dia me buwa me bu pa
ba wo ma ade ye saa so person o grepo mi a wo ye machiwade o wiase amba ye yen kama no ntumo me mpa saa ade ni bi ade ba yen hwe ni entwiti se de tie obi be ni aye sei ni abo wudi na me sende ama mo ebubo mu dia me bone amaye no ene de yen me panka metima betena aka ne basa ba da dwuma penti na ma sende de ama obi a na wo amoma baso a wo sa de be ye wo ne se nyama gudifo no mintie ni awoka tie me de na mse he wo ye ni se dia untimi ne me nkaso me kate no kora me ma ye nkasa nwie mi di mi hia frenchem ntimi nsole mfre se fasika to aduane ma mini wo hia me na so fa me ye wado ya fine ntimi ka obi asema mi nsuro ade na asi ndibusa se wo na nka wani aye sei ena ba social media na nka mafa na me ye nhwehwemu wa kire se ya ma wanka wani nye nti wani beje ne de ye obi de na wo mo mfili se adenti na wasa me sende ma ba me nti asem na se wo wie ya no wakofre panyini bi se owusu be mpa ka atro se me de penanim favor na me mfiri no owusu be mpa ye firi ye ne na no ma na me ka me firi owusu be mpa wa mfa na ngo no kura so aka mpa ngo bete kakra santi na me ma yo nkofa nya fe no ade ba ye ntwiti ni se de tie ba de koye se we di nama se ntro so no wotwa to baba owusu be mpa so nipa na o ka kire so no wonsuro we wono we sa just misayebu a tie afa so meka wono aso na kasa me mfro owusu be mpa musa so ono na timi kasa akasa no na me fro baba owusu be mpa wa mfa tika me fra pia se de na me se wa so de me hodi ni wono na wo de me ntwa so ne hwe ne be ba akiri enso na na nya hu program tika owusu be mpa wonte ada ne ati kromu a ne aye nyina mu ntimi nya bibi mfa nkyeye mo ya ba so a mo pesa ase mo nsa anyire me nane atrofo me de me bu no nim se bebia mo bia wotie awurade nyankopon wo nhyira ne saa kwan so bo be yese dia woni mani nya nan da na me ya me nsuo ne beba me so bia o timi na ma me tirimu pefe ifiri nante adwuma me ya ne ya wonsam ne obi anante da bia me nko a na me kwan wa na me kɔ se kan se ye mbone abra se ye awurade pa obetima ya akɔ nya awurade pa bo woni ngwase abagi ne kurom a eri no amo ya dani kuro no atro kuro yeso obi nya ade na se sei na tie ye hunu ba bia no kura da obi afili big say na wa ye ye nti no eni kwan so ka na asem ye asem a so nka na me kunto kwatret mi we ho da bi so we the threat ni bia we ni sei edi nti na wusu ju sa men sande mo obi ma men sande mo obi edi nti na wo yi apostle Kennedy adanse se mi musa wo no na baba Kennedy wusu empedi e wo bia wo se ma me mo ana ma me fan sande wo no I didn't turn on person be sending. Say the obi timi detect ma me contact o me phone nya me send video ma no me pa mo chew me de adwuma we no se be da bia me ka to ye nya scan ke be twa ntraje papa nanso ni osuma ese me kana asem se ni o se adechie wo yi esem se me ye ni osuma me adwuma no ye adesan ye bi wo ha obi ntumi nyemu adwuma mi ntumi nyemu adwuma biem John chapter edinanu a me won kwan wa hoodene no me nye me gasa me yeda nanso me no kura ho de mimu obi ankama no ntum di me fa kwanya we so aka acha me am wo fa say appear steady say I respect him a lot but when me ko ni say ya later we will become enemies because me no me nya type a me di asem misie ojam de ba ya me fro obusa wutimi send ojam video sika wo sira wo de wo evidence ama de aye de na obi busa bi de ade onye oke ubufu ya aka ni apa de acha ye video ade chechem de sie wasa send ama me metena senka na ji wudi na obi de ade American waka em me mpesa akura na mi wiase ade ekum no eno de nka ohia me di mesra no mi bune pa o me enko ne se ne ye kɔ no na nya bɔne bi oso ka se nto so mprensa ya asam na beba ya ye bebo aba so enya ye beka exactly ude ye mfa nkonkon ha na beba da ache me fa la story no and so na ye mama kwanya na muslim brem na abeto odwa na wotwe mu se bi eson se bi enya do if you trust nigga ba bonten ebe kike bi the church ma want to me all because ma want to me efa the Loris performance ejuma na sebio me I wasn't there but they beto odwa na se wa amfa no ko fa eye the Loris na the Loris e di nkomo oye ni intra yo beka bia no se bi eson se bi enya do if you say what me any idea now the Loris came on radio to say I am tired now I've had it here I'm so tired and then and I me delay show me ye be me intro cry besibui Ghana your military regime any kwan say be so obi ye na ade no obi ye ni show e ma na ye that say ne wo say e da na nipa be ji ama no so ama no ho ama se bi obekasa ne aka che so ye rubber enkasa ne ajaja
no Emma in fact no to say you know I reho e kanoma she broke down in tears a little bit but I know if you are pet na if you so come and see so e can be okay kan ya maybe e ko for e chema won to me say chema won to me cry no or any ex I must say be so any da cry na oyi emframa na we and lawyer Morris Ampao and now or the betuja say if you are true for papa na say you chairman ono po bi na atwempra and come fa wa wanum guase wo Ghana ha eye dan ma ama say be so woni enu munyam e ma bra kwakra be to say bi wa wo na so woni be ma foforo e da mpa so e ma ho nsem e be de ja no wo yo ba chema wuntumi e ba be fa lala on fa woda obi a ope bi fidie ukopa na chosto fo adwuma kra wan fa e no de fa e de Lawrence Fempo manso na we e na if you trust neta e sanda sorry ya wadi nkoshia e na shina abebo e lawyer Morris Ampao ene wuntumi dia e ko na mfi video wuntumi no chama wuntumi say efua e dey standard efua yo ba se o se ye pe oba o be fe ko be chimpra because efua record mo o memu no eni efua ba for my brother mo ma ye fa we free ha Morris Ampao we ebia we musa wo boss ni ye enti konye ko musa wo boss chama wo tumi se afia anya oba wo ne be twempena nana to ansuo nyama nana bochirewa nana anyanta media Morris Ampao boss ni me nai nyebo me na me gu papa na ni ase esa se wo ye nyame no ni me ada enti papa ni me nai na me say oni me ada anto ansuo nyama nkuno se papa no ede me nai ena me mother me say oni me ada anto ansuo nyama nkume na se Morris Ampao asemi woni mo hwe ena wodi mo chia me eba be nkume ni ma se a chia amansadia anto ansuo nyama abochirewa anyanta muku Morris Ampao na mo fa na se fo nane aseda mo fa na se nane aseda do ba fa chenso ko da ni dua boy mo fa ni mo se kan no ya nto aso mo ma ya nto aso me bu fu yo me boko mu me ho so ya nto aso Ochendi and then I'll say we are called or channel so if it if you have shown say he is not consistent but no say me mother me ne kramayada if ana me se me ne kramay na ya adwoso nya menkume na se me ne kramay na na Morris Ampao se me mother me ne kramayada me na ka chen se me ne kramada na adwoso nya ma kuni fi ya se abachirewa kuno mo fa na busu afọ ne ma na ase do be si eche so da ni dua mo fa ne na ase do be tsena social media apie na no aka ase mo abi mo fa ne na ase nana mo fa na ase fo nyina o dware nsu emfa no onu nsu emfa no odon so a we are called or channel so ma ntumi no chama ntumi say efua e dey standard efua yo ba se o se ye pe oba o be hey Chrome Sebejo Honorable over to you Diana Bible say nuabo hunu ni nyina so said the upper two preaching said the abo apatu preaching na soon frɛ katachi tu na sum frɛ katachi ewotuo no saa na nuabo hunu biara emmem Proverbs 26:2 edi ya na nsuwa nye duabo bia na omopene so na emom se nsuwa iso atima pena fiaso asne gadu abo iso no mbekum Morris Ampao na ye beka bi wo social media nyina na ode ye da asede a ne America nie se nsuwa ne waaso nsuwa obo odi amia mi kurom nsuwa ato anya man frei omo waaso wani na omo pɛ nokore na oba ade de omo ba asase so for reason a wo munim so omo so wotumi omo boa mo man na fa ne ntoma pa afura na omo nya atrofo nya akohwifo de a ene se fiasas ne ga ka obi asem wo social media braye mo odidia anasa fiasas ne ga fa ne kuna chi pen ana woni be ma atena fa na chi pen ene wo so wo mfa bi da se fiasas ne ga timi di nkofo asem di ma ne ye ya mo musu ene na obi de wo fro mabodua de a omo no kuradie nti
Mumfa fia ene ne ma no na nase na asomdie mra ya metimi ka kire omo ano ko ye ni bibia enya omo ede beba beda omo ase ne ya mpese ye befom omo nti no ya yesre omo ne se so okum ampa wia ene so omo wotumi omo bu omo ho omo di dokore na nananom tumi nyina no omo nimba bie ne qualify by dia omo mfa fia ene ne man kokofo mienu no omo nyi ade penansi nche because ade penane de woye friend say ya ajanka omuhunu moburo sa no mfa burofu mienu no enka ne ho mfa nase empata moles ampa wachi na emom so omuntimi nya ne sa de a na ne eduabo ne eduabo hunu tinyame wonhyira no ne na adwembone a ono de da afia se me ka jo za agra da suba ni bi ne da opesu odi obi nkomo obi ni ne nkomo da obi ko eyi friend say Dubai wo mesoma wo o hye na tade wuntia ni paint ticket bi sabita fracha nyo na ato atade ma ne hye eno no a prescribe ntade ama ne ho sa me hye weyi a ena be fata me ne me crew no wo hini mu a okura na ni monyam abobra ne watuma sina na achi adidi na tempa sa ase wo ya adoya asesa nkofo ma atu kwan ka wo nko na apɛ Dubai akɔ eno no kura no ya ma me bowudua media bi kura timi ka bi ma ena wo de ye wo ya de a wo fresa ne obeba beka bibia ena da ho no ye de ye nka ahwe me se antoanya ma adam kurom antoana mi fire so yesu a wo wodini na se sabi opɛ no kura no onya trofo no ɔka no kura mu ɔno ane ho de a no onim ne afia ye ne Ghana no omu nku ne ntonkune na afia tima fro mo na de ne ɔno na anyane wo mu o tie nim so omu anyane ne ye ka twom so ye afia adwuma ne wi a aseda ne de ko mani nyina giro mo wo fa so srese enye one ne mam mienu no James and John no emfo mu pata moles achi na asumdie mra ya bi alliance so obi ani hwe ka eno ana wo fa aka no sebie so wo kan obi die mo obi nkan wo die obi ko ne Dubai ho kra na ehia me na ye me de se wo ko fa no e de be ye example e de ma me obi ko Dubai share no coat na ato ma no na twa ticket then so betina ha sebie so se kire wa no ye wo mo am bi be so asante fo ena wo fra asante se ye kra ena wo frɛ anto abodia no no oda kuro be ana anto onya asante mem no dem si ye ko okay e be lines na to ma ye ko mi na me enzimani ntina me bisa we ntina me si ye ko mi na give me a call now, let's go. So many messages are here. Mama has a meeting me. I can't back home here. Good morning to you all. It's from Alex Ofori. Ofori says that nice program. Pa, I like it. Alex, keep it up. Thank you, Bishop. Miss Salutu. Hey, too serious. Bishop, I like your dress then. Hello. Hello, good morning. Hello. Eyo, wapo kenwe. Yame adum woko. Yeda nyamna since mama mo be mu abeti. Hello. Bobo so. Ndo love you to number 1. Yo, tiko babako. Medio. Ala tayo. Ala ka sila ka pa ndo TV. Ni dinami sia ede ma wona kalimba. Ene ede man. Dinami esira mo pa na me India mo ajumu offering nanfa siasie kumu amno amoso isia na paito te bibisira mo no na me isia no na jeba dum na me kantemen na me ma no wajin na tebodin ala nista amno misi na me isia abula bibia kale nutu baby okubia na me ensra so na me diweni nyame Allah bai abina abina nyame sao anapege bisira muina ya bisira muina amen ya dasipi nyankopon winshra on so winshra dia pray. Hello, good morning. Hi, pacho dini baby a friend me free it's a dynamic pacho friend me fine boy pacho yin too Bishop I mean China we the master ka kan daga because I see I'm on your Ghana now. And then I'm going to say that you are going to have more. Because I told you a man of one or already okay. To be a man of one already okay. It's very bad. The other always doing a good idea. Yes, you're not really kind.
Rodin from now, we can more things. It's not social media. I'm not that woman. I'm ridiculous. Even I was telling the Ankatao. Maybe the ministry I met, but then the child was here for me. I said, I'm happy after the end. For me, it's kind of thing. Don't say yes. Yeah, that's it. For contribution with your hello, good morning. Morning. Is that therefore? Now, what to say? I'm not to move. Let's have a spring concert. That's what you too. The mission program can be a museum. Okay. The mission program, the piano for Lumba. The Lumba is an attempt by Munuba, not to have a number of better. The main town no more in India. One town with my family. The demonstration. Never probably cook. I had a bunch of brain. So you hello, good morning. Good morning. Are they Umpasho? We didn't baby and frame me free. Hello. Patrick ain't you. Yo, Tian, come on, uncle. Oh. Okay, once we engineer, so give me another caller. Let's see, so many messages. I'm going to come and read your message for you. Hello, good morning. Good morning, Diane. Hi, my dear. Welcome again. I want to say, everything Pablo, and because of your contact. Mpacho, my into. Diane, I'm sitting on coupon, and Bumbo, and Mamma Mummy and Sangana. Jumana Moya, and never better. You know, so I saw him one day when you went to the veranda. For Francois Besson. Now, for 20 million Picacamai. Eh, Quebec Indian Picacamai and Caboboy, the Trofa, from Privy. I mean, the appeal to you can now watch the two of Alana am to the appeal to you know, in the view fear I'll buy you. Yeah, when you have a trekker in a organa. And that's how mammy a fear. You don't mean over. Over Yaminka, why? Yaminka also, yeah, that's a baby. I want for calling. Hello, good morning. Yeah, my dear. Hey, whatever. Now, what to say? Daddy, I don't know. Could I be away? Yeah, I am so happy. And then I'm here. I'm going to feel serious with the number of boom. Yeah, I am say. No. Radio man. Ma, I should not go to I'm afraid. And that is the way I will be about mortality. I would say, if you are a testable, I have to be so the bear who beat me higher smart than the water. I consider the now, you're calling you have the home to do the quantum media and go country and go call this person. Bible kind 1912, when the mission position 1912 was see the one person did the belong. And that time, what I say, your person will be the young, your time. I didn't know what you want. Now you are coming there. The week will be one from that. I can't find if I want to do that. The only you are not okay. We can't be the account to write that there. And Penacre also may have that 16 minutes to be a son with me. I think it would be taken. I was after no conform. If you call conform, if you are soft I have given the one. If you are soft soft now is the and then there is so many teachers. We teach you the canon. We teach you music. If you are great now, the boy, if you are better, the way to be here for more. So, someone could call you here and get the card here.
Yeah, that's it. Offer our pizza for contribution. I have about 8 more minutes to go. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning, how about Diane? Now, what to say? I don't know if I will. Also, be quiet, Boko. Boko, be quiet, we are so much. I'm going to tell me to say for getting me an action fight. They didn't come a day after that. Any should have more for Lumba. Bible senior sensitivity as the any young also. Station, mixing and opera or Kaira the agent. A small TV. Never cast a diaro, no blue at the agent, a cassa. If you know, Senka, Asia Stadium, ever saw in Alabama, Lumba, and I offer Lumba, agent. But a from Palestine for the so used to wear. One for me, not sure was a Kaiser. But when you're a Kaiser, the Amaka, not the air rather than from a rather. If you're the Yamia to say, my in Alabama, and you offer Lumba, I generate the piano. Uncle Pons through no spring, I mean, and I use the Netherlands and Uncle Smith. I'm on Faciano. Did I say also? I have a call on the line. Hello, good morning. No, Fatima. Yeah, you saw. Diana, what to say? Of I am Yadom, now sway. Oh, for why? The minister telling to make it a queen, I hear who yet, and what to take when you go in life. In a mission, Miami TV, Miami, 2 Miami Community Center. Yeah, that's your Papa, Opa Yamisha, what is? Why in what John? Offer, Everton and Nadia Tumo, Hawaii, 104.1, Alpha 2. What in our Alpha 2, 104.1, Alpha 2. Mati, I know you get some more movie. I only put that in the question. Opa Yamisha, yeah, no, Passia Stadium. I'm not paying one Becca, young couple, na me de Jamaica ni say no me ti ni kuku no completely and pizza and also pizza on the train to no ba ko bidimu ana ko bidimu ba ko so husi so ye so kan ho na so kan ho ya ko po salo to kan ho so a on fata na ji no for why ni ma me ko of abayo. Okay, so some of your calls. Hello, good morning. The Basomo PMP for no, the Musumo GB. If you take a fire, the Kasa, and so then you papa. Oh, Kasa, not the MCR4. All right then. If I call me, hello, good morning. Good morning, Diane. I know what to say. Nyakupadum, now sway. And the more actually of a man, also not past the empty quality between. Amanda. What's one? That's a particular dilemma. Most months, no. Any beauty. And listen and look at Kama, and I'm cutting the most like Mr. and say, any beauty. And I'm maybe I could have tried for most months, no, but one star, I want to cut and you're still prayer. You can make your own well. And I should be what? Diane, with the two things I said, I am not glad that any chapter is made down. And then issue, I will down a hand. Anything. And you know what is here, number 4, we are committing them our day. You are bridge one of that is a bridge, you know, instead of Papa, entity government. And I thought that you come and use and I found no alcohol. You can't tell me that in there. This is your name, and it's me for this year, so you should move back. If you ain't know, you are not going to one person. Now, I'm not glad I know you do have a good dream. It's just as major. And you are going to say, and you can't tell us. You are the back and look at our people. You know, say, maybe you are a little before young cat. And the thing is that you are abandoning also a big dramatic idea again. I told the dream, the only boy again. And when we that, and when we get up to see, you need to more, and you talk to see what you are. And before they say, you're going to tell some of them why they have to be for
the biggest time of your tema. Sydney, no, somebody say yes, you are. Oh, come on. Then I hear you say to the program. Somebody will be the program as well. Maybe I can't tell you. Yes, you okay. Yeah, that's CP. I think say last caller after we make for call baby. Hello, good morning. Good morning, Diane. Odo, I want to say I'm your man who you be on a killer Kumasi, so to be at the Koowaa, near net for me. Mr. Mo speaker no ba me ntia tibi na emi na okra ntia so ya no mai ni ya ma ya wa show you am ko apia stadium no jam atam na so apia stadium na TV no interview na asma apia kan no ma bi mo say ono na am ya bu jam no so na ile ya na no den o jam ya na no den no ko ya sa kwa ni film training kick na ko ni training kick. One of the that's all you do. And you're fine, and you're fine. If you ask them, if you are can Sapia, they can't tell you, dear. Sapia said you communicate your mouth welcome. My show cow, one and quite or so. If you talk cow, one as well. Sad, you come here, and I'll be at the okay, okay, the Kaka, the man or. Only boys no cocoa day can't live in them. Again, our peers said you open the answer. If you will be in Casama no more, dear. So, if you are now the dear football at a mobile, oh, Papa, your brand no. All right, I think say yeah for call baby. Thank you all for calling. Honorable. Yeah, you got the international contractor Koowaa. On the whole can eat here, Radin Yankupon, Winchano. Mr. Yakwa ya done a few daha, Radi Winchano. The Papa Suban Petty, Radin Shano. After a pump with Beneza adapt yard and Prophet one on the sofa chief, the Biado Muti, Radi Winchamo. And a doom bishop. Read Condo CEO, Radin Yankupon Winchano. That you will be a black or Kunzo about the Inchano Abutiro. Now, Trenashi Maya. And Senashi Mutra, a Babuafo Flonso, Radin Yankasian Family. Ubia utie ne bia mi ni dia ade akosi ademfo a na me wonhira yefuna wo me na wonhira me bra panyin afredi aboa so oba e obi ekwan ma ye nyina sitini fie ba bi awrade nhira obi a ready yeko anti ye chia obi a bra kwa kunso rade nka no no nyane kese ye chia no e wo okwan so nko sopra se rade emon ho ban o ma de o ye nyina so nye ye tiefo no mo mo hwe ye nyina manko positive mu nyina ifu do ye chie o mu nyina na no pay mo mo hwe live o Ghana TV nso no erade nhira obi oba de aduma wo china nso nyina se be sense look manager fancy am chia oba de nhira obi ade the messages by those on Facebook. We say thank you so much. Amakwa bossy before Edu Aluta Noble, I mean all of you. I think I saw Efia Mensa also about Bekahon. Thank you so very much. We love you all. Nyakopo Onshamo as a PC and comma Odifo Nana Wa Japeko Papa want to say each our council class when we say Sheme Anope Nyakopo on your case on your Fadum. Prophet one, my baby. Good morning to you, Papa. Jutsu, Prophet Ebenezer Dakwayadom. Now I feel no mention so for chief and so no yet shall. Happy birthday, Kasiepa and comma Uncle Edward Akosibuata. Makoma Swade, and then when you're 52 years old, may God give you long life and wisdom, of course. Naminu Fradumu and Quadumu. Yen faster that Emma one more time. Odi for na home estate and block factory so Yeveda Mase, executive producer for the show Sam Darkus, Sanso and Uchono Zoe director. Oma and in your famous and Omo Ebomechidomo MCR, no making sure say San BBI Ebeye okay. And ye and farmer said they are working tirelessly on it. And of course, we're going to rectify so many things for you. And tomorrow, we're going to have a very sound show. Of course, as that Enkoma Obibia, Michia, CJ Fashions, Kumasi Amekum, Rakamia Sama, Spirit Cabin to you, Massa, get up, don't forsake. Anyway, we did it, Diane. Mamicha Mammy Kate or Boise Mammy, ready.
onya okese onyo fra do mo ho odene me papa kodwa du hene yakopon onhira mo se mo so memu yeko ebono ndu a wadaro ma hyame e wo Kumasi 104.1 na mefa Kumasi Power Mid Morning no emfa emesomo makra mo nyina ye wo ocharo ba bye. Ye wo di for any